So guys, this is the effect of the prepared mag truck. Wala may kapalit ni udodaan kay dali may ganiha. So ang mitabo ang paniudto kay panbors og tuna. Pero dili pa mi diri man ito because we're still at near the highway over there. So let's go. So guys, we are here at the registration area, so we have to pay 150 charya. Uy, tanong nga bro, naon sa kong pangan. Bula Arman, sabi. Chara dai hay. Dili man gihapon chiara na siya. Awa, sayop gyapon ka. Sama ka Kevin eh. Kita na ka sa kang idol. Eh. Fangirling here. What's your name? Oh, mana nagbayad. Ken, anak Linda. Ikaw anak ni Gili. Dale. Natabangi ko pang Ken Baring. Nagkana na mag-itlog ni Maklon. Gidi. Unsa Angelo? Angelo Dale. Dale Angelo. Register ko? Manjud kinsa manjud. Tra. So we are now starting our trek. It's currently 11, almost 12 I guess. So haven't had our lunch yet. But like and subscribe, share, fish and love. Let's go! Hey guys, finally we are here at the campsite of Mount Lanaya here at Legazpi, Alegria. After that ferry trek, grabe, sayo naman ta ang trail. Tungas lang gid siya and then init kayo. Then finally naihangin gives us refreshment from that trek. Oh my god, the view here is so magnificent. It's so good to look at. It's worth the trek. And later on we will go to that part of the mountain. That's the Calocalo Peak. And I don't know if I'm gonna bring this camera or I'll just bring my SJ cam because the trek is difficult, probably one of the hardest trails here in Cebu. So let's go. Yung sa talinis kay hangin. Hangin sa Bugnaw. Gusto nila sa nakit. Ganang juice ram na siya men. Lulu. Sige pataan eh. Puntang mata. Naupa, siraw. Ayo ra kay dire. Lagi nakasuway punta ba? Daman hapit. Nasuway lagi ta pero ay binli. Patangos. Musudot din sa patos. Hasta dyan puro, oh, puro. Kato nga daw guys. Kapuyo eh. Wala pa kami lang nga bag. Kapoy na tayo. Isip ang Spartan yung kami. Lagi? Lisod ni oy, Spartan. Spartan kibugnaw manggod. Din ko andra ka nang saka ka naog. Dili permanente ka ni Permanente man eh. Nakoy ka tinigom sa babaw. Sarap. Halin sa ice. Di madal. Go. Video. Murag mo man makitaan sa layo. Biste. Yawads. Sige pa, usap ako. Dili na ko. Pack no boards, no to major. Next year. Next year. Wala pa ni, timani guys, wala pa ni sa bag. English na pulis. Pulis ka lang. English ka na. Ayun, ang gamay dyan, be. Uy, di na inana pwede. Tay gamay mo.
Adi, mahirap. Ano ba, nami documentation sa yung pag-cut-cut dire ba? Share ninyo ha. Dala plug. Maligyan na yun ba? Kuya, awa medyo. Kuya. Pwede rin yung tawag balik-balik na rin, kung inani. Picture, Del. Hello! Del, picture kami, Del. Buhay kami dyan! Oh, kana, oh. Mood. So finally guys, we're almost here. Daraang peak. Kalo-kalo peak. Yes, hangin! Love it. Let's go. Ing. Ay, dribble. Lala. Woo! We did it! Next year na, Major! Mag-enjoy ako! Next year. Nami dire! Aras lang, pakagila. Yo. So, gitu lang basurahan din. Terus, labi basura. Awar good niyo. Basura. Nato na sa ubos eh. Lagi. Okay. So guys, panahon na sad mi kay you don't want nga maabtan mi gabi sa trail kay magluto pa mi og panihapon. So minpasayag pa. It's still 5 p.m. So I'm gonna go back to the campsite. Let's go. Hello guys, so sorry I haven't vlogged last night because we were having fun during our socials. So we'll go now. Dili may mga apil sa uban group nga mga Tugambais Falls. We're gonna do adulting because we're Tito of Cebu. So we will go home na because we don't want to get stuck in the traffic later. So let's go guys. So we had so much fun last night and na-break na ko akong streak sa kuanda sa no liquor. So since ako namang na-break akong streak, so ako muna na akong soft drinks. so for your information guys, it's been a while, like weeks na ang nilabay nga kuan. Wala na ko soft drinks. Ako last nga soft drinks kay katong outing na mo sa kuan. Katoy ba taong kuan, ako mga classmate pag college. One glass to of Sprite. And then after that, wala na dahil ko nag-inom-inom ng soft drinks. Wala lang, just wanna be healthy. Healthy daw. Anyway, so thank you Lag Bisaya for accommodating me even though I did not register. And to this guy at the back who nag-invite ko niya bisag wala ko gi-register niya. Anyway, so don't forget to hit like and subscribe, share peace and love, and always observe, leave no trace. Take nothing but pictures, kill nothing but time, and leave nothing but footprints. Memories day sa vlog. Basta mo na siya, leave no trace. Bye-bye!